Ali kam sulang alam sa TMC Emmanuel Besra kalmar kami lang temel alam marstel temel ashorgi that around the island the Lobenker al Anisa Hanser Miladamor Friday January 10 2020 yung mga hisel house story short algaril makabal sa ami when tune in 6 o'clock kapsinge mo misra algaril ang ani I guess tini na weekend bol sabado January 11 2020 yung morning gigit the lunar eclipse yes sabi lo mas tini na 2 o'clock am ututaw المو اول كلوغ am ututaw sige dal ewan clock yung malungil mo mas tini dira kalas isil sabadong yung morning swearing in ceremony may inauguration ra government ra ngaram langoy tiang morning 11 ra tutaw mo 5 ra 5 p.m. makapsas ngay ito di morning na makasakasela all the A center ra ngaram langoy lang mo elakad mo Marcel Temela masang ma Friday el January 10 2020 قملتي la وضلات Patricia Ma ngatob ra 6 story ra tutaw ra more game ra Sacred Heart Church morning misa nga hilo mo ra 7 o'clock pod mo kami isang yung mura ita ringen ra idi ra blue orion mga maldil motel sin sim urage Ego pod sabadong el January 11 2020 Chan Hennessy Moses sa mga maldil top ra mo ra 6 story ra tutaw el mora Sacred Heart Church ego mora ngar Amel Ray mga maldil mo urage ra talyan sin من ضمن كذا announcement تركيز مالبون غني يعوض السومي وكيم كم الآن يما موضوع المرأة بيسترقم ما يجي موتور قرما مسؤولة مع next